Good morning. Nay, apa yan? Nadagiti grade war kasla nakapsot damo. Good morning. Naragsak kayo mo lang grade war. Are you happy? Ay haan. Nadagiti naganak naragsak kayo mo laang. Dagiti memestra naragsak kayo mo laang. Wan tamalpasan dahil tamakatawan ngam adupay ti ilipas yung requirements amok. Adupay ti i-report yaw niya. Idi nagmisa tayo ti Holy Spirit Mass. Di ta eskwela dagiti nga ubing. Handa pa'y mo't nga kasta kadadakkel. Idi tatay sumrigak ni dadadakkel da ngam siya ko. Nagdadakkelan da mo'tan. Diyak pa'y mala kunak no high school dan ti kadadakkel na. Kat uray no anya ti kungkuna tayo. No anya man tinaglasatan dagito nga ubing ti panagbasa da. Anya man tinaglasatan yung nga naganak ti panagpabasa. No dumteng ti kastoy nga gundaway, no agmarcha tayo, no daytay agmarcha yu ubingan no umayon, at dalatamot umukuok nga naidumduma nga han nga maawatan nga ragsak. Kaslahaan nga maawatan nga ragsak, no kastoy nga tantaran, kung nanamutin ka, apo very proud mo ni nanang mangkuyog kindi anak na uri di mo makimit-meeting, di na mo bibiyangan no makarwarwan no saan ta anak na agpaspasulpang mo lagayang nasulsulpang mo ginanang di ubing na mama meeting ka na ay bang ni lola mo ni mo lola na atulang ti mapan misa may kan mama o may kan nanang ni lulang na timapan mangkuy-kuyog ay piman isang ano daduma kanusulsulpong mo tinaganak ng ubing agpaisohaan busy ak agburas kam timaniin kan piman oy dakkel da kayo nga naganak ani adupay ti paglasatan da dakkel nga ba nagti epekto na kadagitay achievement ti ubing nga awang kayo maawatan na no at dadati abroad bat at dalat ta epekto na niya napadasan nyo mati nagbasa kada da kayo ti nag-grade kada da iti adda activities yo ka no awan DJ parents ka amuyo ti rinanahan ay umul sama amya parents ito ma'am oy maawatan nyo DJ rinana di ibagbagak ano da iti adda special occasion mo ka awan ti naganak amuyo di rinana annadanyo ubing dapay adupay nga paglasatan da annadanyo dayjay naglaka nga ibaga ni nanang tanakapsutan hanga makaaway na nga makatrabaho ngem inure aging ga dumakkel pampanunutin ng tulat ta dayjay iso nga annadanyo tahan nyo nga amo ti future dagiti nga ubing anya ti future dagiti nga ubing ado. Let's be open. Ulokatan tayo ti panunot tayo nga di tayo amuno niya ti pagbalinan na. Idi siya ti grade 4 ti grade 6 awan ti ambition kanyak. Diyak pa'y ammo. Adda mo ribong kumot. Adi nag-grade 4 ti grade 6 mo. Dua. Oh, anya. Anya dayjay. Graduate ken most polite. Nasirib mo. Sino ti advisor ti grade 6? Sino kadwa may masaka? O kita kasi si Riban di advisor ti grade 6 kanya mi idi apaya dagiti adda ribon na agdonar ti manok kanento dagiti bisita iso nga tapno manayunan mo di donar ko nga manok graduate ken most polite apa nagadunga niya gulay kada manok nga inyawid day di district supervisor di ayan mi nga inya naganan samula umay no graduation di maagbisbisita. Kaya malagip ko, idisyak ti aggraduar, dagito yung nagtataraki mo, dagiti anak yun na naka long lives da pa'y kada kompleto ti sapatos da. Da kami ide, jakam mo, nanapnapang kayon di San Jose Elementary School, kimbagkan niya yun, ita, uri at data yun ti daya, at least ka central kayo, iso nga very proud mo, nagriwarak ijay central. Kasla mo na daydayaw ngum no dinaratan wun, no lukbuban ko, mamag kanya ko managdumaan na. So nga iyagdag ti mata central ka na. Kamayat atakasta. Handa kami mat, aggraduar kami. Misa mi, nga muna, santo graduation. Ngam sakbay misa, nag-procession kami. Kaamumot kada kami mat, siyempre sang sangapulo kami mga agkakabsat. Na tayo ay niya na ganan, mintatalon mo ilada na amang kiniinang ko, agtagibalay. Idi aglinya kami, numuta siyakti kababatitan, abaya pa, idigad siyakti umuna. Awan pagtuladam.
Kaglinya kamay, o nakapatangkenak mo nga, amo tay lanati nyog nga medyo dabunglog na, nagganas mo, pinukisan nak mo ni amang ti, posang sangakot sara lakit ta imbati ng dinalakiin niya, adda, indakdak ka lang, nakalinya ak maglinya tay kanaw. Siyak ti umuna, tapok-tapok mo di paglinya, paglinyaan mi ta, ng sapaw da, awang narod matikas to, awang makabkabad kurt idi kita agji, badok dagja dijili ko da ni nagpupuraw met kasta kapuraw DJ badok ngem day tay pulo ahan nga kasta nga lungis na social la unay mo daytan ti badok puraw nga pulo kita ak dagja dijili ko ani nagpupudaw ti badok da api nga siya nga nagyelom kastoy sa magkayelon kisa nga pulo kami mga agakabsat, walo kami, kita DJ Badok, jigayadan na, tinagan na nakasurat, Marcelino. Kung Marcelino kay inunaan mi, maikawalo ak mano nga taot na ngusar data nga. Dita nga pulo nga min, ti pag-graduar mi kasjay, ta into no ag-graduar kami, umalis kami di high school, pulo nga white. Haan pa ilang stricto ti sapatos nga black idi, basta adda sapatos. Napang kami magkini, day diinang ko, ijay kandon, malagip yung pa nga naganak, di pa ila ang ada second floor na nga kandon, di market ide. Nasirip, day diinang ko, grade 2 la, grade 4 la, nagpatinggaan na nga, may samot akasiriban, kunana, grade 6 kan, dumakkel kanton ta, makugit kantumot na, tambay mga uso ide, idakdakkel ta dato'y sapatos mo. Usto day dyan, tinagan na dyan sapatos, paredes, puraw. Mabali mo pag basketball kasi nga rod kanyami gimata nga talaga mat inik ka na ti allowance na jak amo na 1.5 inch just samad nasirib gimatang ti sapatos di kami gimatang ti medyas aniyamutan pinabuludan nak ni mano ko nagdakkel agbas basketball inikak ti lastiko dito yung ngato na agpababa kaya di sapatos uray no irepot mo nga iparikos di kurdon na agkalog-kalog manag nasiribak mo nasiribak ngam ni inang nang bukil-bukilak mo tibanawag ko namin sul-sul ko di sango na mayatain di picture ko ijay grade 6 sak apo kas la McDonald mo di sungo na tada sapatos nagdakal niya mo ni inangan ko na di pala jak pala di makal na runoton at may korkoraid mo di Asya ti very memorable kanya kay grade 6 sa agreduar. Sila lagi pak. Ngam nasirib ni Miss Trami pinagdonar na kami ti manok nga daribon na. Jak amo no dadtoy. Kaapayaan niya ti mayat na be open awan ti ambition kanyak. Jak mapanunot jak pay panunutan nga agbasa ak ti high school idi. Taapay gapo ti rigat ti biag. Da kami man nga kanayon nga agkabsat ti ma-announce ijay plug poll, nag-plug ceremony kami. Rufo, ela, Rafaela nga rin ni manang ko. Adda gamin bayadan niya, tuition mi, diya kamo, adda bayadan mi, edi. Apo, makatawunan, agkaraiyan, anus kami, ijay. Ayan naman tayo pagbayad yawn. Awampay, ma'am. Awan di amo, nagriga mo, ti. Nayapay mo, nakarigriga, ti kwarta, edi. Sa bagay dagiti parents yo siguro ka rich kids dagita iso nga linaklakada nga tapos nagbasa niya ngam da kami awan ngam jak ammo no apaya kas ano nga naiturong kanya ti possibilities kada gito nga anak yo be open uray no kasdi mo da amang kiniinang ko idi nga mintatalon da kagurgura da no mapang kami hanggang agpakada nga mapan makidigos ita balwarte danunan mi ta balwarte nga pagdidigusan idi mabaot kami at dalata disiplina no nagpatit di Santa Lucia ta mga gwiya ay may taawang kami pa'y baot dayta iso nga uray no awan di awan no da disiplina mayat tumulong di naganak haan nga mabalin nga dakay nga naganak in waywayo dagita anak yu di eskwela ka makaammo da maestran ay haan manulang oras nga kadwa dati makadomingo may sa amistra nasurok nga manuta klasyen na sa kakitkunan nga
Italek mo kin mistran makaamo isunat dan ay haan mabalin da jay. Adda supervision, tingarod graduation ka nagtitinulungan. Nanang ay parents, di ubing ken di teacher. Haan nga ko na yung di ubing laeng awa orekat na sirid ta anak yo. Laglagi pa niyo da kay parents da kayong ubing. It doesn't guarantee nga ado ti ay medalyam tata, ado ti certificate mo tata, ado ribbon mo tata, successful kanto haan. Adda mga ta, ang dakay nga parents, adda mga ta naka-eskwelaan nyo, idi nga na pinasagad na taribo, naan, nagaduji balay da. Ngam adda mo't hanga nagbalin. Adda ka-eskwelaan mi, idi nga nagadumot, adda abroad da. Apo, baro amin. Makagatang da bisikleta, ta bisikleta pa'y lauso, idi. Ngam handa nga nagbalin. Taapaya, kurang ti supervision, uray na sirib. Adda mo dagiti padpada nga kulangan kunnengneng no agklas-klase ka kuna ni mistra ka kalatag palang pang timang gadyayan kaysa mangriribok ka klase kuna na mo di anak nyo ta solpang into no kuang kanay nagsimandag isuda mo umut-utangan di mistran apan na mo sulsulisitan nga nagsulpang iday antay mo be open to possibilities dagiti anak yo hanyo nga ammo masapol laeng no nasirib na laing good ngam anya ti adda nga itulong yu kada da karakter di kababalin apa ya di kababalin uray nasirib di anak yo uray adda kwartayo ipanyod tarwar no haan nyo nga natrain di kababalin na nasubok na labas si tirigat nakari nala rigat agib apon ngam no na-train day ta anak yo no na ammo na ti agsakripisyo no ammo na nga labanan ti rigat gapo di panang training yung uray sa dinno papapanan na character is the best. Nga to tayo nasiyaat no iti pala tayo pag high schoolan da mabalim mga adarumwar kadakwada adamo dagitay agin lalaing nga parents ipangko kano ijay kandan 2 bulan hanga nakaanos nagsublimo lad to. Adukas jay niya. Mayat awang problema no higher education. Uri sa dinno nga eskwela at papapanan dagiti anak yo no ammo yung i-supervise no ammo dati nasaya at mabalin. Ta adu mo tinagbalay gayo sa San Jose Elementary School kin San Jose High School adu mo nagigraduar nga abogado kada papadi kada nagkwa adamo na panjiili ka awan damot. Haan nga dijay, di kababalin. Maikadwa niya ti mabalin tayo isuro ka dagito tatapay laeng amoyo dagiti ag simsimento kalsada dagiti pormas ko na tayo no banking di pormas banking mo dijay outcome na da kayo nga agbibig ti cake ay nakakita kay ti cake kon di mo dagiti adda pormas na dijay cake nya no banking dijay pormas mo banking di rumwar. Sino ti formator na dagitoy? Teachers? Parents? Haan nyo nga pabasulan di bastos nga kaaruba yo, no bastos ti panagsasaw di anak yo. Da kayo ti formator da. Uray agbalay gidan to, successful in profession ko na tayo, nagbalay gida man, nagbalinda nga professional, no dadaal da mo latigimong useless. Tanagado ti professional nga agtrabaho la iraman yon agraman padi pastor kada madredtan kada professional teachers no anyaman no dadduma no haan nga napon di kasaya at di tao dadael datigimong uray kas ano nga kadakkel to ti sweldo nga awaten da dagita kas ano ka nga to ti position da itigi gimong tayo no dadael dan tumelaeng no awan na saya at nga kababalin bagsak tumelaeng taado ti tao akas jay nakabukbutang using their power misuse of power wan at the position da at the power da ngam no dadduma nohan nga nasaya at nga maporma di kababalin di tao ori ka mestra ka ori ka maestro ka, ori ka abogado ka, ori ka doktor ka. No, addan tulak ta problema di jay. Iso nga tatapay laeng, mabalin nyo pa yung aturon ubing pa'y dagitoy. Mabalin nyo pa yung simpaan. Sino ti formator, da kayo nga naganak. Iso nga no, da makita yung nga tao nga, madidya ugali na, insecure,
No dakit agkinkin na tawa ka, siyak dayjay, kumarkaritan. Naggapo jay, naganak dayjay. Hanga na saya at bringing na kunatay man laengan. Iso nga tatada kayo nga naganak, adupay ti pagbalinan dagito nga ubing yo. Adupay ti pagbalinan na dagito nga ubing yo. Dakkel ti posibilidad kanyada. Annadan yo. Anya pay, ti mabalin tayo nga kuhaan lang nga di karakter, hala di kababalin. Dayjay panangannad. Very dangerous dagita nga tawon. Amuyon ti kayat ko nga sa uwan. Naglakada maiwawa. Drugs, panakaiwawa, disgrasya, ubing pailaeng, di yun na sa naalwadan, makisinsin naraktarang tayan. Saka ito agin sa sangit, apa, daya anak ko, inya kinwam. Inisyat mo mga minan, di mo naaiwanan. Realidad ti biyag da ito'y. Uray sa din no, iti man ayan tayo, uray di ayan may nga barbaryo ko na, ti ammong barbaryo na disdisiplina no daduma. Iso nga iso, agpadadat ta city. Protektaran nyo, dagitoy nga anak yo. Alwadan nyo ida. Tano daduma, di hantay nga ekspektarin mapasamak. Kinagsayang, mano nga tawang nga tinartarakan mo, pinakaayat mo nga anak mo, kasjay lati pagbalinan na. Although no maisalakan tayo man ngam no dadaulen di jay wagas ti panagtartaray ti panunot na ta sa bali ti nastrek na hanto nga agbalay gid ta ibagata yon ammo tayon di yan. Iso nga protektaran nyo dagitoy nga anak yo. Kada kay nga agbasbasa mangrugrugi kay pay laeng hanyo pay maawatan daytoy kung kunami. Kagura yo pay laeng dagitoy naganak yo. No disiplinaan da kayo, kasla kagura yo pay laeng ida. Ngem in the end maawatan yon to anya tinapatig nga aramiden yo. Ag-focus kayo agbasa, aghadal, kadagiti panursuro, dagiti naganak na sayaat nga galad. Sursuruan ti agtrabaho. Sursuruan nyo ti agtrabaho. Agluto. Kagurgurak, hangko mga kagura ti ubing nga kitaan. Hangko akagurgura nga maalasanak man launay di jay ubing nga nagubing pailaan ka nagatitidog ti kukuna equal sadot. At tidog ako ko equal sadot. Kas ano ka nga makainaw nga ron at tidog ta kuko. Para kanyak kaawan. Ada nagmisaak nga high school litoy. Hindi umay agkomunyon di jay ubing nakitak. High school pa lang nga lalaki. Agkalkalyo di ima na, donor ti kumpay, amumon nga man tatalon, amum ti kararag ko, nalalaingam agbalaygi kanto. Kaya't nga sa uwan, amunan ti agtrabaho. Ngam talalaki nga, tila amuna, inyala ti amuna, cellphone. Ha nga dakes ti cellphone, ngam na iso ti nagbalin nga biyag mon, dakesen. Na iso ti agtartaray ti lubong mon, awanen. Dakay nga naganak, no hanyo limitaran di pa nagigandan, no hanyo matengel idan, agannad kayon, haang kay ito nga agpabasol. Iso nga dakay nga ubing, anya teramiden nyo, agfocus, basa. Agfocus, agadal. Agfocus, agsursuro. Dahan lang nga trabaho ti sursuruan, nasaya at akababalin. Sursuruan nyo ti agiburay. Sursuruan nyo ti agayat. Apaya, uray sa dinot papapanan, no awan ayat ta pusom, no awan titulong mo gini pusom, tintulaan mo nga serserbian bagbagim. Iso daytoy ko na ni Apo Isus ti maibasan, no ti bagbagik ti idaydayaw ko kunana awan mama ay awan serserbi ti dayaw ko kunana. Masapol nga maidaydayaw ni Apo Diyos iti aramid tayo. Uray dagiti mamestra kada mamestro. No adagbalay nga anak yo, very good. Nga masapol nga adda ni Apo Diyos kada kayo, nangalaan nyo ti anos nga nag-survive ti mano nga bulan, sa nga pulo nga bulan nga nangisuro kadagito nga ubing, agapukin ni Apo Diyos. Nangalaan nyo ti pakumbaba nga uray no, tirtirisan da kayo dagiti naganak, tada mo dagiti naganak nga naturturay nga mamestra, di kayo pailaalaan ta anak yo, ta isuro yon. Mga lakay ti lisensyayo ti DepEd ta isurok man lagi anak ko nalalainga kam ni mestra ko na yon alaan nyo iyawid yo kit din tadi pa iso paspasalay. Nangalaan nyo ti anos grasya ni Apo Diyos, humility, Apo marigrigata na, Apo akseptarek kakaasiak, humility dayta kinapakumbabakin ni Apo Diyos.
Nang runa ti teacher, amoy ti being a teacher, nagrigat mo no ibaga tayo nga pagsulsulduan laeng. Stressful nga biag datan no ti panang ipagarup mo ti agbaling nga mestra kapag sulsulduan laeng. Halaga nga ma-stress ka. Ikan isot ibagbagak kanyada, ikan yo ti ayat. Ibilang yung nga pudpud no nga anak yo. Ibilang yung nga haan lang nga profession, vocation, awag dayta. Kano tayo dumtang ti gundaway nga ag-surrender di bagi tayo ta mabannog ma-drain mo di panunot tayo anya ti masapol tayo iso di kararag. Alay tultuloy tayo ori da kay nga naganak. Narigat tagpabasa, adot ti trabaho tayo, adot pakabuungan ti ulo tayo. Ngam panunutan nyo, anya ti most precious kanyayo, most precious pearl. Anya ti kapapatgan nga perlas kanyayo tata, is it your work? No. Kumit kita kada business ka, uwan mabalin. Ngam ti most precious kanyayo tata, dagiti anak yo. Iso ti kunak di may isa nga ubing. Agab abroad mo ginanang na, gitatang na karpintero, medyo madijay aramid ti tunggal may sa, tadamot tiksmit da, kasano nga makachiks ni tatang mo kapag padak mga tupol, kunak may adalat ta kanu mayat. Kada madadaulan di ubing iso ti kunak kanya na you cannot change the history of your parents. Ure bagbaga am idano kastada awanen. You cannot change their life. Hamo mabalin nga sa katan di biagda. Ngam si ka mabalin mo nga balbaliwan di biag mo anya aramidam ipapatim ti agbasa da kayo nga naganak adda profession yon well and good, very good. Adda pagsapulan yon very good. Kasapulan data tagpabasa kayo ngam ti papatgan kanyayo tata dagituyan. Mabalin da nga iya nga ti biagyo kanyayo nagsalteken kun natay man laengen. Mabalin pay adda pay namnaman na ngam nagsalteken kay history na ti biagyo isuda adda pay. Isu nga ti kapapatgan nga perlasyo tata isuda. Isu nga annadan tulungan ito jibiyag kadakwada. Namuyo kunana kanyami dijay kalkalpas mi ti updating mi ijay Isabela. Makabulan, papadi mamadre adda pay taga Istimor kada Malaysia kada Japan. Ti subsublyanan danukas ano kami inya ti katataom nga kaspadi. Anya ti ugalim nga padi, inya ti epekto nga kinapadi. Amuyo ti subsubyanan mi idi kakastoy ti tawon. Idi maysa aging ganat 7 taon mo, 7 aging gana iti 15 ti taon mo, no nabiktim di ubing, no nabaybayan di ubing, no napamper di ubing, isunto ti epekto na iti panagbiag. Isupay la tadadalom mi 74 years old nga padi, 76 years old nga padi, tipay la issue na idi ubing. Tipay la pakarigatan na nga agserbi, gapo ay napasamak kanya na idi ubing. Iso nga dagitoy, nakadildelikado dagita nga aywanan. Tutukan nyo ida. O da kayo mga naganak, no maawatan nyo na daduma ka, apay nga adda ka babalin mo nga madi. Hammo nga ammo, nga no daduma, naggapo ijay kinaubing tayo. And the body remembers, kunana day jay, ag-register iti bagi. Uray no hang nga malagip di ubing nga tinapis mo, no inulbod mo, di bagi na naka-register ijay. Addan to time nga malagip na. Uray hang nga malagip di utak. Ngam ti bagi ag-record. Binastos mo di ubingan. O ti panang ipagarup mo nalipatan na madakkelan nanto. No, rumwar to pailaeng. Isugurod nga, isuda ti most precious pearl. Isuda ti kapapatgan nga perlasyo. Isugurod nga annadan, aywanan, tarabayan. Murida kayo nga teachers. Beware, annadan nyo. Adda register kanya da. Adamot amistara nga imbagak mo't nga agsarde nga kuman na upayak kuman ngam adda maistara nga nang ibaga nga haan anusam. May saday jay. Adamot dagitay turning point tibiyag ko gapumot ti kinalutik ko. Gasamot nga dandanik mo na target jay saka jay ka-eskwela akta. Agitugot kami magaminti bunang ka nagtirad jay bunang ko. Pagdalos may intarget ko di daga, imbag kita di putan na, haan nga nagtarget kawas,
Naguyas liteng ko na ala jay mukmukling amoy ti lipay-lipay. Lipay-lipay di kay skula ak imbag katahan nga jita dun na. Binaot nak di mistra na from then on mistake ko nga agpay so naawatak ti buteng ko anad. Isong adala ta turning point na good or bad. Idi na ordena na kon adda mistra nga di mistra mi idin imay kung kunana adda estudyante nga agpadi kung kunana ngam agkabawon. Hanak man sino ma'am basta daag padi umisisan diya mo ni Ma'am Elman to nadanto agpadi dik agkabaw tumatan. Ngunday jay annadan tayo ori da kay nga teachers annadan alwadan da kay mga parents kang kay mo unay konsentidor nya ibumbuyo man in Facebook yo man no tinulong garod you have to correct the morality of the child, naggapo kanyayo, makatulong da. Kanya nga ti future tayo. Anya mo ti kayat yung nga i-project one no, the renewing yung nga para kadagito yung anak yo. Awampay na panunot yung nga pagbalinan dagito yung obeng, parents. Oh! Awampay? Nalaklak nga panunutan, ikan yung to motor na, agberbirok te, nakaigganti pampleta, 18:30, kung kunana, nalaklak ka drawingan, no, kasi pagbalin ng dagat yung ubeng. Haan, i-project yun, uri iso da ka, sursuruan yun, aji panunot da ka, na kung anya ti kayat mo pagbalinan. Nung nalaing nga artist, agar kitek kanto. Nung nalaing timat, ipagbalinan to, sa bagay, agkwenta, no, manusuplig di tayada. Addan anak ka project, drawingan nyo nga rod, i-form nyo nga rod para kanyada. Ngam naging gatatta ka, uri da kay nga naganak ka, awang pala na panunot, ay kabalbalatong mo daytan. Anya mo ti pampanunutan nga pagbalinan na. Anya mo ti drawing nga pagbalinan na. Although at the drawing nyo, kaslakan niya kanya magkay pagbalinan hindi, awan minta talon latta. Yes, we have a plan. At the plano tay kadakwada. Ngam, allow God to work in them. Adda plano nga bukod, adda kayat ko nga bukod, adda pan nakaupay ko nga nagambisyon, ngam napalubusan ni Apo Diyos nga nagtrabaho kanyak. Adda mo't plano ni Apo Diyos kadakwada. Isudayay, nohaan nga umiahanda nga agpada ijay plano yo, palubusan tayo ni Apo Diyos, na niya ti pagbalinan da. Amoy ayon, addan tudto ti agba nasayaat nga gobernador. Nasayaat mga tadagiti gobernador tayo, ngam amoy yan, addan to taga Salcedo mga agpresidente. Ngayon nga, adan to maagmayor. Nalaklakan sa nga drawingan, no? Agmayor to di pagbaludan. So kaya iyo, awamot ang ata. Awan at akin plano akas jay. Anya mo di pampanunutan tayo para kanyada. Amo yun, adan to agbasa mo di Harvard University. Wow! Estudyante ni ma'am, wow, estudyante data. Kung kunayon to mo, who knows? Be open. Adan a plano yo. Ngam gabot adda plano yo, hanyo abukbukudan. Anya ti masapol na alalay, anya ti alalay kadakkelan nga alalay isuna. Tatta italag tayo agyaman tayo ti grasya na. May sa abalaygi. May sa nga tukad ngam adupay agyaman ti kini Apo Dios. Anya man ti dawaten tayo para iti masakbayan da. Tumulong tapno maprotektaran. Tumulong tapno mapurmar dagiti nga ubing. Anos kinpig sayo. Da kay nga naganak ta narigat nga iwanan ti ubing tatta. Gilaing yung nga mga iwan kadakwada. Dahil ti dawatin tayo. Kada kay mga memestra, kada memestro nga nagpag-gradual, congratulations manen Baring makainan na kayo matatabakasyon, di ti dawat ko, day no, da masabat ko to kumadta ka, wow, stress-free ko, matarupa yung makitam dita ka ko namlaka, no, datay. Awampay ganas nga mang good morning, awampay good morning, damo ti banbanog da, adupay nga report data, amok nga, makainan na kayo, and good. May samanin nga balaygi, nagbalaygi dito yung obing. May samanin nga tulong. Haan lang nga para bagbagiyo dita, may samanin at tulong kadakwada. I-treasure you dagijay. I-treasure you. And we ask the Lord to help us always. We ask the Lord to guide us in our daily works. Tanuawan ni Apo Diyos, tinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, maababak, mabanbanog, marigrigatan. Kitata, dawatan tayo ti panulong ken bendisyon na, para kadagito'y masakbayan da kayo nga naganak, da kayo nga mangisursuro. In the end ko na tayo, maidaydayaw ko matinagan na.
Iso na ko mati maidaydayaw kadagiti balay gitayaw.